Nama ngisazi kodwa mina beyidlala oh yeah weputwe abanye bathola igciwane belandwa ngesigema ama-PTIs namhlanje bayilanda ngeenyawo weputwe waba ibhuni le nasebhayibhelini lathi ishumi isithombe silinda umyeni oyedwa Sabingelela uhlwile manje ubhuti late webhuti hawu ayelelelelele mabalengo ayacabanga elinezinto eziningi khona lo uhlobo lomuntu ongalicabanga ngoba lapha usesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya kababa elinezinto eziningi khona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga ngoba lapha usesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya kababa elinezinto eziningi umphongi into ufaka isuku baba kwenze njani izandla zakhe welingazi kakhulumile kuhle kwesikhonyana kuthi yena ube yisosha emfenetini kanti nokukhipha imphefumulo bekusibeka isikwetafeni isipiti besiqumba phansi imphefumulo ubequmba asedavuka ngeze ngesiqumba esukume phakamisa izandla ezikhotha igazi kuthi le zandla bezinekhono yokukhanda isidadane nabafelokazi bo ubani owayazi ukuthi ngelinye ilanga isikhulisi yobuya ngomkhwezela amathabuyele kasifuba namhlanje uyolothola umhlabathi ngesifuba lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhanda baba enezinto eziningi khona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga ngoba lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhanda baba enezinto eziningi kukhona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga kanti khona phakathi kamama nesifana kunomama ogone ithayi oshunga nentuthu maqondana amehlo wabese ngibuka ngamehlo wafisa ukucebisa izinyembezi eziqedwe ngelangabi abeshiswa ngalo ndodana sondela hlala phansi uqaphele ungashi ngakuleyo ngane iswazi umandla kayise uzinyokulala wami akonanga lutho ubetsheselwa nje amacala akho ukuzala ngokukhubazeka nesikhumba esikhanya ngokuhlukile kwezinye izingane umphakathi kumcwasa umbiza ngesilwane esesiqeda imndeni yabo bebethi phakathi kwekhaya lami amathumba ami amzala amkhulisa ufana nami umthakathi ngakho-ke ngibone yena ngapha kanye nethayi eliphenduka isiphambano somqamlezo ngempilo yethu njengoba nizoya ephasikeni ngicela ngigcizelele kakhulu emazwini asisikhombisa umethi mama beka indodana ndodana beka umama ngoba lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya kababa enezinto eziningi kukhona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya kababa enezinto eziningi kukhona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga kukhwehlela udadewethu ngakwesokudla bemphuthumisa amanzi ethi kanti ngakudabukeni kakade vele uzenzile kakhalelo mina ngifuna isithelo zembewe kade ngakihlwanyela ezama ukusukuma ebalinani abesilisa sele wabasa nabo kuthi ngiyayiphinda basathi imama yakhe yokudlala kube nomanayiselelepeni kajehova ngiyosoyokusuzipa kuthi ubengazi ukuthi uyakwazi ukuthatha umhlala phansi usehlisa lokuqala phansi afude alalele aphume aqaphele ngoba lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya kababa elinezinto eziningi kukhona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya kababa elinezinto eziningi kukhona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga kusukume elinye iphungu ebelikhanya ngokwebala likhanya uma liphakamisa umqala kuvele singakanani isikhathi kanti kungakanani umugqa ongasungeza umqala lekhihle esikanandi wabesethi ngobude bendlela isifiso ebesisifisa nabanye sesiyofezwa ngabanye wathi uhandiswa akukho ebengamenzeli bona
Uthande benginalo ngaye lumkhaphela. Wandiswa ufena ukuthi uDaskalothi kwashiya kathathu iphuthe engakakali. Kwathi umfana wepolo wathi mina naye asikakaze saba nobudlelwane. Emihlayo yokuphila ngayibona nibagande kakhulu laba bathema kubo akukho lula kuphuma wama isitimela kwavuleka isivalo waqonda emnyango wathi Zibongi ngiyafisa ukutholela enye ithuba lokuphila ngaphandle kothando kodwa ngoba ngilo mhlaba kunjenge-COVID ngoba sekuphelile wathi lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya lababa enezinto eziningi ukhona lonke uhlobo lomuntu ongayicabanga ngoba lapha kusesitimeleni esibheke ezulwini ekhaya lababa enezinto eziningi ukhona lonke uhlobo lomuntu ongayicabanga ngasemsamo kunyosana ongakwazi nokukhuluma abathani nagama lapho kwithuba lokuphila ingakawuboni nomhlaba ukhanya kwemsebeyelanga likuzwa ngendaba eduze kosana kunenkosana ihlabelela uloyana ikhala unyembezolomo ithi unembeza suwasola indawo yokuhlala emzimbeni yamakhono yonke le minyaka bengizitshela ukuthi ikusasa lami lisezandleni zami hlatanguzange langeni ikusasa lami lisezandleni zikamkhokheli mama wamakhekhayo ngokuyena besezandleni ngezandla besibele impumelelo nasebusuku yena memeza amagama esezibane impumelelo esibeleni esibheke esibili ekhaya kababa ekezimbesini khona yonke uhlobo lomuntu ongacabanga ngoba lapha kusesibeleni esibheke esibili ekhaya kababa ekezimbesini khona yonke uhlobo lomuntu ongacabanga ngoba sethi inkosi sikelele ngoba siwuZulu sakhiwe ngodwa kuphela nje sihlukene ngesikini nazo sihlukene kabili kukhona izitina zokumnyama nezitina zokukhanya ngale ndawo ngiyakhala ngoba kule ndawo amangcwabo agcwele acicile acicile izidumbu zezingane ezafela impumelelo yazo isandla sepene insimbi yomlungu kungqongqozwa ngayo emzini omama bazela izingane eziphumelele izingane ezisebenze kanzima ukususa lokhu thina esingenakho ngoba isihe nozwelo sathatha mhlazane sogqoba ungenzeni umsweli owabulawela ukwenza kahle ngoba Nkosi isikelele ngoba siyinatali sakhiwe kodwa ngolodwa kuphela nje sihlukene ngezidini ngoba sethi salusuthula mona wathi ngicela wehle kancane kancane kuhloko ebhokisi lengane encane ngoba vele ezindaweni zasemalibeni ezindaweni zasemathuneni sinokubambana neziphambano zezintsha mesofihla othandiwe bethu ngoba isikhathi sokubulala kule ndawo sesaphuma ngomlomo saqede sasebenza ngezandla ikusasa lomuntu siqeda ngemithi nangasipene masigijima kube ebusuku wathi Nkosi sikelela laba basenonde vele ngoba i-Afrika inkulu kakhulu futhi ifukamele nezoni le ndaba inkulu ingaphakathi yabona iziyoli ngathi thina baziboni ukuthi umhlaba usithuthelele ufisa nokuthi isakwaqoqa nyawo ukathe nyawo ifalela indlela yokuphefumula inkinga thina siyazi ukuthi umdala kabalela nimacala kungakho sihlezi sona sibona ngamabomu sekucela into esebenza mina ngivule ngazi ukuthi izandla ziyagezana namhlanje khona abajabulela bona ukugezeza abanye uma sekumele kugeze zabo bazibona sebephansi ngabe siqale phansi impilo siyibuka ngesolomoya ngoba le nyama inomona Nkosi salususekelela abasendawo unembeza nakuba qaphele ngoba abanye babo sebeyakwazi ukuzima phela nje abanye besilisa bafuna ukulawula imizimba babuya bezindelela belokhu bezimphefumule ngenadala ngoba engenakuziphiliselela Nkosi sikelele mina ngivule ngazi ukuthi imali isebenza njengemvulamlomo namhlanje basifumbathisa yona ngabe befuna sifisha amanyala abo isiyafana nje nemvalamlomo salususekelela abasendawo unembeza hleze nje basanda